Chibai ule April ni som ni le pali ania tun lai hian Benjamin Sum Aadhaar card nei chungchang alar hlemaya hemi chungchang hi FB lama Benjamin Sum thalak scooty achuang lai anron post atang aron irchuak niberin alanga engtin nge Mizorama lir thei khal turin license anei thei ti in FB a fiam thu grupa post a oma chumi kal zela chuan a scooty number chu wahana tangin an han ena ama ming ngeya registration ti aloni boxia ti chuan chai zui a lo chho zela lir thei registration ti turin Aadhaar card anei thu te a Aadhaar card nen lam anron post le ta zela Aadhaar card hi alem ni nge in alanga hemi chungchanga malatu ZMP tlaw chuan alemani thu post aron siama ZMP tlaw point bei atok na sa hle a tin khochak lam u naw tele zoram mi pui in kara po tongkam na tak taka in bei zuina atamin ZMP tlaw point vauna te hiala dongta ti hian hemi chungchang hi post a siama a account an report sak na satlu tu ka wangin post po asiam theilo hiala midangin athuziak hi anon post saka athuziak hi ngai thate ang kan soi ve lo kange Benjamin Sumin ti hi kalo threwe ngai lo kan na tho hi ka thok mia maya athil ton le riat mi pui riat tur om chin ka report mia mai bok motor registration chungchanga inpu ton na sataka oma DTO dem na po anasa le chui chiang turanor nakatok na sa le a ate tham e mai ka inrol na chi ani lo ti in ka chang hloma inbox le phone mang mewa chui chiang turanor na ka ton ta kha chuan ka inrol ve loka minute som ni chungin ka chui chuak tamai renga he thil phena corruption lian tak om chu kan chui chuak ta ani ID nei na tan hian sum thil ti theina tuar zo lo hovin sum an lo tuak thina aten om thin hle mai hei hi en zui zel ani dona kan thian fai vekang CADC lama foreigner citizen ni thut thopo kan en fi avek dona aru karalin kan ti don lo kan phodar vekang vai vakon local council chairman ero bang tlak ang hiala kangai ang em alo ni lova garage neya an lo chu ero adik lo ni chuang lovin adik chi alo mi garage suma khan alo tro mani vai vakon local council hian a voter ID nei po aizol di silama an lo cancel tir to zok ti thlengin ka chui chuak veka vai vakon local council an rin tlak hle mai good service ka ti top mai ani ti in hemi chungchanga ma alak na chan hi aron soi fi ani uwana chuan ti hian Benjamin Sum thlawang hauna po saron siama chakma le tuikuk ten Aadhaar le voter ID an nei lungkham silovin kan zo na thak puite heti taka kan thik le loi si hi adik berem ana zonga phalrayaro afu lawang mitha le nungil kan riat chian te hi chu clear thiam ve athalo mo kati ke chuan ti in po saron siama he apo si comment tam hle maya comment lama hian mizo mi puiten Benjamin Sum hi kan holova diklo taka Aadhaar card lo siam sak tu hi kan huat berzok chuni in comment lama tang hian a riat thei tin Benjamin Sum hi mizo te hian kan holo ti a riat renga Mizorama hei chen aron om to a thil ti puini khua po zai tura som a hlo in azai na saviawa tongkam bol hlo le riat nuam lo alaka longmang soi turan wang viau mai tin sang ni som ni pakhat khan thazwala wat best male artist te hial hlan alo ni to boka mizo mi pui te hian ama hi hosim sim ni ila heng te hi adon arin om lem lo kan rama thil dik lo atam to ema wangin mizo thalai te ril ru anatak zet to a thil dik lo ani ti chiang takalanga phei chuan kan thik thu a cheviau to ti a chiang reng mai ti chuan April ni som ni pathum Sunday chuna FB lama birth certificate atani nge yalang far ko na piang anga inziana aron viral zui le ta chia boka
hei po hi alem bok ni in alanga Benjamin Sum hi far kona apian lo thu far kon lamatang po in anron soinuala ama Benjamin Sum ngai po in apian na asoi hi far kon ani lo hrim bok hi Myanmar kalim yo munlai apiang kan ya hetiang ani chhotak zelawang hian uwana po in FB lama ti hian post aron siam vele ta a hetiang document lem siam du tura kaloring ngai lo amak kati hle mai mi felle mi thatak tura ngain athawang kalau hawa kati sualani diklo takabat certificate lem siam tu sumale asiam saktu chunga hian action lak ngei ni se atha hialang azia lo tlat ti in post aron siam le ani tin US lama Myanmar lam mi zona thakum te poin sai lo atele zai thiam dang US azukal dan lova konsap nei te anron te khin hiala boruak athalo zong in akal thui man vio maya hei hi abul ber chu tu te emo sum du in dan phallova sum zon nana Aadhaar card le birth certificate lem anlo siam wang niberin alanga in vauna thu po aleng na saman le maya hetiang mi pam ham te awang hian Myanmar lama kan unaw te nena kan inzom na hi achiat pha tu man kan du arin omlo dik chu dik lo chu dik lo ti in huaisen takin dik na nen ke pen ho zelila tuna kan boruak ton me khian in unaw na thazok min nei tir sela adu le ani pularin mo e chuan hemi chungchang a hian dan le in unaw na ti in posaron siama ngai thate ang tunlai kan zong na thak boruak kal zela dan themi te soina enga tangin comment kape ve zewa inbox lama ingai dan soin posan siam ve hrim te min ti tu anom ve tak nuala wangin han thai trial ve doni la Burma leilung hausak na awang hian India hian Burma political refugee hi apom ngai don lo ti kan hriat apoi mo masa chuti lain zong na thak unaw te tia keini Indianin kan lo hum hi Central India point khovel mit mua mai an phi nan min mai mit chin san mai ti kan hriat tel po angai bok helai India sarkar politics game hi aturu le ani Pakistan Afghan ho chu refugee atanan poma ham that na rang po olsam takin an pemaya Aadhaar card thlengin ma se Myanmar refugee chu ham that na tam takan pe theilo achan chu Myanmar hian lunglu le rang kachak an nga tlat kan disi mevin thu chua asiam chan po kha kan ngai tua thui angai hle ome tuna hian kan journalist rin tlak tak pakhat ZMP tlau chuan kan dan ken ko tu te thlopin refugee in ti pakhat Benjamin Sumin dan lova identity card alo nei ve ngot dan abo zui chungchanga kan thu arwal thei talova a thenin chakma tuikuk buai pui jok ro se anti po hi adik tho dan anga nei omma se an pun chak dan lutuk hi chu bo zui angai rengani ani le suma hi refugee ani rengem ti chuyang o sang ni som pakwa covid chawel khan Benjamin Suma hian anu damlo ron kalpui angina in soya chu passport le visa telovin foreign mi chu India alo lut phot maya awa Syria sem zelbang zut theina ani ngal pang mai stay sa alon tak fo wangin nuam ati taphiam nge ni covid wanga ho thei box si lo kha anram alo buainen tun hi kan thleng ta ani pahni na chuan India in Myanmar refugee apom lo kan ti kha o hitiang khi kan din mun dik takania zo na thak te in sui khom chungchanga asul sutu pulian zuala electric veng aizol ex Central YMA President po aza omin athule la riat po achakom khop mai ani chuan dan ang taka thilti puidan ariat arinom Benjamin Suma rantu tela antrang ul deuh nge ni
US a mizo omzong zong khi barmarama mizo te puina awanga kala citizenship po nei thei angin an soya thil anin ti theilu tukna laba an tol thupal hlau aizol pumpuin tahan veng pakhat po atiat lo an ti to kha Burma sarkar angin US sarkar khi akal lo ti hrechiang tu pulal liana mualchin mizo scientist a omti an hrelo nge ni upa pakhatin thalai hruai tu benga ko khan upa ve city in chil kan chaka Congress MNF ZPM diklona anin phor chu asaka lungin kan voma airport cute achima tunge thiam lo kan tia athena ni satir kan toma athena ru asurtir kan tum chuan dan le in u naw na hian ro rel na dikin buk lung dik akhai theinang le ti in aron zia ka ni aizol di si chuan September ni som le panga sang ni som ni pani khan ral tlan chung changa riat tir na le thupek hetiang hian alo chua dei to a kan hriat angin Myanmar ram chung buaina awangin Mizoram ral tlan thanem tak an ron lut mek zela mumal zok le in khuak khirna tha zok kan nei theinan heng an hnuaiami hriat tir na te hi zom tlan theu turan yang pakhat na rambuaya wanga Mizoram ron lut ral tlan ten sarkar hiat puina le phalna lo chuan ram le in an lei turani lo pani na sarkar hiat puina lo chuan sum don na an tran turani lo dan phal lo sum don na ang chi reng reng ken lu le zor an ti turani lo pathum na Myanmar atanga an lir theiron ken lu te mumal takin local village level committee on Myanmar refugee ta nena an hriat tir thin turani palina Myanmar khuale tuiten dan lovin Aadhaar card voter ID driving license le adang te an siam tir turani lo veng khotina local village level committee on Myanmar refugee te ma ni veng khua thewa achunga hriat tir na talan te khi lo bo zuya zom lo anom chuan chairman district tax group on Myanmar refugee nena report the lut tura hriat tir an ni e ti in Dr. Larkhiat Zualiral te IAS deputy commissioner chairman district tax group on Myanmar refugee Aizol district chuan thupek alo ti chuak dai to a Benjamin Sumpo hian alan dan chuan dan abo chengei ni inalanga ZMP tlavina soi angkhan voters ID te po alo nei man ni ngei turani India rama hian dan anga khuale tuini tur chuan citizenship nei kop a thei velowa Benjamin Sumpo hian India khuale tui ani du zoka dan anga thil ati don ani chuan Myanmar mi ani na akal sanangai don ani ral tlan chung changa Myanmar lam unaw ten zoram mi pui min du khoplo na po tam tak a obanga tin zoram mi pui ten ral tlan te khosak dan kan du lo top thil po tam tak a om kan hriat angin rui lo tol ruk le sualna chi hrang ron ti Mizoram ral tlan tam tak an oma heng te awang hian ral tlan zong an sual kan ti na ero ani lo tin zoram mi pui te zinga po Myanmar lam mi te ril rutina an lo om ve thawang mi pui kan thum hun fo thei lo rui lo ron tol tele sual na dang ron ti man chua te po tam takanom to a Benjamin Sumpo hian India dana bo chia manani chuan milara ni wangotin danin angai dam vengot chuang lo ti te po hi kan hriat tela thakop mai khoi hmuna po omila kan nom naram dan le hrai te kan zom hi kan ti mak mo ania chutianga kan om chuan tu man min hongot lowang ma se dan le hrai te kan lo bo chia ani ero chuan danin min hrem mai dona tu ma tem thei ani lo thil sual ti tu na na lo tran ve tlat po kan dik chuang hau lo ti kan hriat apoi mo le ani April ni som ni pani sang ni som ni pathum khan special narcotic PS le second Assam Rifle joint team te chuan methamphetamine kg khat le gram zali som rukarit mum sing khat le sangli le zaruk
international marketa cheng vaibel chethum chuang ban chu lian chi thanga kumsom thum panga son of trial chona kanan veng champhai Mizoram nia in chal puta tangin Falkland veng lalriat tiri filling station aizol bula anman thubuai under section 22 clause C NDMPS Act noya zia lu ngal ni in akai noi dangte chui zui me kani hedam doi anman sak rui lo local tu hi ram mangai tu ang taka in pholang thin Instagram account Mizowa unofficial nei tu khani in an soyani ni som ni pan hi thali sang ni som ni pathum in rin ni zandar sari le achan ve khan MZP sub headquarters West Phailang chuan OMA information building din tharvenga emergency meeting an neya ni som ni pakhat thali sang ni som ni pathum zir top nia pulal chan chua son of ralton luya bel leikon RMS e zirtir tu ni lai chuan school nau pangkum tling lo ri grapin anute le aser telo khoi sakin pong swal alo tuma he thil thleng hi MZP sub headquarters West Phailang chuan adem tak zeta pulal chan chu a hi MZP sub headquarters West Phailang chuan zirtir tu ni tlaka angai lova West Phailang police station a FIR a thelut ngal boka arang thei ang beradan anga thunei tu ten mala ngal turin an phun ngal bokani he thil thleng chungchang a hian khotlang fuai tu telamatanga atuar tu chung kwa telo vau anom ti MZP sub headquarters West Phailang chuan a ria a tun nuwa hetiang thil du omlo thlenga khotlang fuai tu te thil dik lo zok tran zonga tongkam lo nei to lo turin MZP sub headquarters West Phailang chuan a phut tlatani ti in West Phailang MZP sub headquarters chuan press release an siamani David Sailo thuziak ngai thak chun som te ang RVZU le sum tun naya regular taka rangwa mual zu local anti mai in regular mi som lek uluk takin ka koma chutaka riat chua chu hei hi ani RVZU hrim athiang hlim lo le a chang urnana man is an mangna sa le ti talan ani photo a hetiang is hi mihring pumpuitan ngei chi ani lo hrim anda na an siam na mun athiang hlim lova ran nung thi le tui thiang hlim tok lo man nen azuar tu te abil na nei tu te fai vung ma se Mizoram pon lammi lo fa in an chora an che thiang hlim don lo ti alang reng heng hian aizola kan thalai arun mek ani angong regular taka in tu te chunga thleng an soi pakhat na mel eng thei mi lo thimbe thlat angin an oma tinung an nei lo pahni na khuru der taksa chak lo pathum na kothalo deuh reng palina choi tui thei lo pangana samtlana sa hei hi mi pale mei chia ani ve mei che pathum chia ka kom tel paruk na rilulama ngong aneya lo thon na in lo kara thin phudup dup thil thalo engemaw tok dona in riat na pasari na zan lama in reng tetan tu thuan e mu mal lo na e atui thei lo anti pariat na narflam in soisel na pakwana mit khomu fialo le chaklo tial som na pumpuar gas pai na sat na som pakhat na sa thasi lova dul kiar som pahni na ek thi le khak thi adang po atam mai heng hi in ang tlang taka RVZU tlan regular ho ton tlang puyani sarkarin in mi te tan zutha pelo ma se taksatan athalo hle a bansan nual suat ngam ahun khop mai naupang te in kanin thla liam tran me kani hi pi pu ten zubil dan dik taka an in tur an siam angkha ani to lova lok na tan chuan rui thei hrim turin kan chua hre to lova a zuala piang kan chan tam mai don ani tak hi
tun hnaya Myanmar lama kan mizo unaw zai thiam bike nei tharawangin mizo le mizoram chunga mi le mizoram pona omte in kara in dialna na satak achuak meka in pum khat na lam kan hoi theilo pha meka ni hei hi bike thar adar le birth certificate krin chua ani mai thei ril ruwa lo om dai chu barmaram ri dep mizoram khwa zo khothar not khobung far kon le adang vela Burma atanga mizoten dan lovalir thei true wheeler 125 anti mai 125 kan lak lu zo zai hi ani dai dan lova lak lu vekania Mizorama registration ti thei ani lo chungin number nei lovin fe nan chung kopoi mo atan khilam mizo khwa ta khian an kol na sa khop mai kha chen kha rangin mit kan siai thiam viau dan le ko turin hanti tak tak sela adik lo ma saber tur chu Mizoram chunga cheng mizo te an ni nge yang chuti lain bike nei thar pakhat hi islama ani lova vai ani lova kan mizo pui nge Mizorama omme kani Mizoram ani angin Bangladesh Manipur Tripura le Myanmar mizo in beng bel ta thleng hian in pui chan thiam hi atul mange kam lova kamrula contractor license po cancel ngam le a farm KR construction po ti top sak chu soilo sum tuak na na man sak kan du laya keima ni kan mizo pui nge bike thar Aadhaar card birth certificate nei wanga heti taka kanin chuk lui mai hi chu in huat in dem pha nan a isu hi ate katima ma deuh dik takin aizola ngei po garage nei anga in soi diklo taka lekhanei engzat tak hian lir thei thar neyang mo dan hi palzu tangu kati haulo dan tanna pangking 125 diklo taka ma na ta to laklu vei phalowa mi pakhat bike thar wanga heti taka mizo kanin dema kanin phor kwal vel hi chu kan international viau lova kan chai te a tap chak zola huai viau kan anga kan dan ngai nat nain bo be ngam tok anei fowa in pui chan kan chang thiam lova zalen turte lo ne khura lo wawa lo mual pho ai chuan kan u naw te hriat thiam na zau tak ne na in pum khat na thazok nei zel hi ami zo zok lo mo nam tlem te in ngei tham lek hriat thiam na in phuar khom tham lek hi ang yo nger zong in ti mi hrat dik na chang choya mizo ni tlan na lung oi hlei thei lo tura in siam chop kanang tran tlat Benjamin Suma to le ton hi katanin adik vek kathiame kati haulo hei aya Syria si ramle namtan chai tura tama aizol mizo te ngei po hian bo chiat kan nga a AMC in sakna chungchang a remote po atam lutu mizo in kara thu chia nei nan le chai lui atan chuan a holu lai lutuka top san wang chi ni berina lang Mizoram chunga Myanmar a in beng belin bike pakhat anei heti taka huat le in dem ton nana kan man don chuan barmaram ri dep Mizoram kho enge mozata mizo pa ngein diklo taka Burma atanga bike anei tiar tuar hi vei masak ngam tura kangai